Hello everyone, Kolomka Jotono, I'm Basrang.Parmita Fhai Tongo, Final 21st December. Norway Baksa, Chatmo Musang, Bising Tiklay, Ache Maha musical band by Baksa, Chini Tring, Bisino Sang Palgay, Sonani Bagui, Awan Bagay Angkobong Jotono, Panda, Fhai Chung Katung Lanai, Thai Ngake, Khowai Ataibari Amchayo. Hello, this 24th December 2024, Khatansa Team.Milton Norway Baksa Tring Palaina Bagui. So, bottom line, along with Parmita and many more. So, we did it. Khulumkha, joto khajane chiprasha lokorogno ani hamjak mong te chibaya farhoro. Taklai Tring Palaina Bagui ang Parmita Bhai Tongo 21st December ro Khowai Ataibari amchayo. Joto nono ang kobong na musongo Bhai palke tongthok Tring te bishikatalno lamsokna Bagui hambay. Taklai Tring bishikatalno yasa solene Bagui sim joto khatong khajang lajak takte bokusong ang Milton Deberma Joe Martin nibo sinijago tai abahai kano norni hosting yang Bhai Tongo Ramchandra by Khobjak Khwayo Ataibari Kamyo Bhai Tongo so sing joto ara phalinai tai Norway Baksa sing Tring bishikatalno yasak solene 21st December. So don't forget to be there at Ataibari sing joto arano pal kai malalaye Tring bishikatalno sing yasak solene. Hello everyone, I'm Rupesh Final 21 December of Bhai Tongo Ataibari Amchayo Tring celebration Palaina Bagui. Ang Bhai Tongo jini achai mahai bain bai so je music lover music chadangai borro norong phaine chungbai Tring no celebration khabe bai di mai thothok tong thothok dudum dadam ke phaide chung Tring no palai nai asugnu norong phaine ta bogdi hambai. Khang sal kisang Deberma Bhai Tongo ni Khowai Ataibari ho Norway Baksa Tring Palaina Bagui on 21st of December. So don't miss out. Daki Malai. Bye. Hello Khowai, ang Shorgosri Deberma, ang Bhai Tongo NORÓK niaro 21st December Ataibari ho chini Tring bishikatalno lamsongna Bagui tai NORÓK jotono koyo phaidi jung jotono pal baksa ke chini Tring bishikatalno लामसंग लायानो जतनम बेलाई के हम बाय। हेलो त्रिपुरा, मैं हूँ जेलिकाई तामिन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को, डेट इज ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्रघाट खवाई त्रिपुरा। गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए। तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं। याद रखिए 21 दिसंबर ट्रिंग फेस्टिवल, वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्रघाट खवाई त्रिपुरा। तो गाइस सी यू ऑन 21 दिसंबर। गिरा के अपना पल्लू बार बार तू कर देती हो हमको बेकरार। गिरा के अपना पल्लू बार बार तू कर